yini nisakhona eAfrica yabo hayi ayisekhona eAfrica kusho umuntu oyedakwa kade bamqoshe eAfrica noma akaza even asayini yabo so manje isidina lento ukuthi la eThekwini sisaba nokusho umuntu ngomuntu owake wasihlukumeza you can't say yabo noma usungekho empilweni yakhe lo muntu so yabo manje sinalento ukuthi asifuna ukuoutshine sinalento yokuthi asifuni ukuveza amaqiniso asifuni futhi ukukhuluma ngosibani iThekwini lincane uzosukuba sa protect umbhedo ungaprotect ipedophilia uprotect umuntu oshaya abantu besifazane ulokhu uvika wena sabani yena uyahambela nje ngizothanda ukuthi ngivumelane nawe lapho when it comes to abantu abasabayo ukuthi bakhulume yabo nje la kwi podcast khona abanye sebefika nje uthola umuntu uyasaba ukuthi akhuluma asho ukuthi hey Superman sewangenza ukuthi nami ke khona abantu aseke bangenza izinto ezithize but ish ngiyasaba ngiyasho ukuthi hey ngeke athi ngilinde mhlawumbe ngicene ngithi nami ngizingconywana ngoba phela uyazi ukuthi angithi ngoba iThekwini indlela elincane ngayo khona abantu uthola ukuthi uyala nangu khona uyala nangu udonsa uyala nangu udonsa lapho yena wenzele event hey manje usuka inkinga yebo lo mina ngiyazi utira kancane yabo akunandaba futhi naleyo ubani utira ubani DJ hayi but akancane the problem is ama artist wonke ngwa interview wile ngisane basement podcast sure akekho umuntu ongakaza asebenze so uma senze sequence yama questions iyafika le question ukuthi wakwasebenza nobani mase sifanele athi no DJ Tira the follow up question is bekunjani hayi hayi mina hayi pho usakhona noma usekho hayibo manje mina ngiyambona ukuthi akasekho ngoba indaba yase-Afrika imnandi kabi ngoba iphathi munake le ndaba yiphathi ayikho indaba yakho yabo because base sibabali manje inqwaba yabantu abenza ngathi basase-Afrika kodwa bekhe eAfrica bonje mina ngineshow ukuthi sizomdlalo akasekho eAfrica ngineshow ukuthi mhlawumbe udlala mshunqisi akasekho eAfrica even not beast akasekho eAfrica but abakaze basho asithi mawushilo I think mhlawumbe futhi kubanana lokho ngoba I remember ukuthi bani uTipsy wawasho ukuthi uyaphuma mbafuthi wathulakala ngaye abona nje uTipsy mina ngeke no uTipsy ngeke ngam interview wathi usase Africa kodwa ngiyabona ukuthi akasekho Africa but asisho ukuthi iAfro ibenzini ukuthi bona bafuna ukusitshela ukuthi baphumelani noma sekwenza noma basaba ukusho babona ukuthi angaba khona elinye ithuba lokuthi ngiphinde yasekho ithuba music nje bethu ne period yawo nje no Paris nayo uyahamba nje yabo abantu bazokuhlafuna musanawo ushukela njengoChephisi once ushukela waphela kuChephisi thifela lapha phansi and move on to the next person noma ngase sibale nje singakubalela ukuthi Sindo uTipsy Kwabe Twins ayisekho naye eAfrica kodwa ayihambi isho public leyo nto ngiyithole kwenye podcast yesenye stage yabo bane podcast ayiqalwe yimina kuleso stage yabo ngifuna ukwenza lama interview kanjalo bangiqabela ukuthi ngikwenze bangenzisa into eseceleni so that ngizoba frustrated thola izothi bebengiqosha kube because of this so ngithembe ngithi hawusebenza lento le and le presenter yabo kule podcast ibuze eMaqwabe Twins ukuthi asekhona yini eAfrica bathi umalume hayi siyahlangana mesibiza siyeza kodwa abashongo Pero ubona mhlawumbe sometimes kunale fear yokuthi uyena umuntu wasizwe sikhuphule ekhaya yethu wena wathi lokho incenga lento no ngiyabuza kazi wasiza yini phone ngabusambonga mase nisizile ukuthi sesiyabonga usizile sesiyahamba niyanyenyela indaba nimshiya yedwa malume yedwa lokho nimshiya kodwa lokho nemphakathini nenze ngathi nisandawonye nomalume Siyabingelela ngenza ukuthi sicela mawuqala ungena kuleli cast lethu wenza ubulungisi cofa subscribe button le channel yethu umgosi ayiwenza kwethu ke lana kuvela ke indaba ka DJ Tira ukuthi ke unako kungaphathi kahle abanye abaculi mina ke nawe ngenza kwethu ke masihlangana lapha ku comment section sizofollow wakho ukuthi unithini ngalolu daba ungakhohlwa cofa subscribe button danko